Khaile Daddy's Princess Ajik 2 Cindy Swantak Chapter 2 Alangai Thakit Title Anik Zophata Karuma Kaum Denintin Lekha Chomkhat Kasima Azo Story Kangai Intin Kafon Hunging Ka Etle Zwalte Yalahi Bangthua Tale Katile Next week le function khat kimangdi fresher meet ko ma atie kenle jichu bangti katile WhatsApp group a kahung et sake a program depend kha group a hung ki thot venti azo function depend chu a department na mi thum la sade tiu a nangmin le ka pangsak hung ti tamai zen angol mo katile ngol de hem la sak la thim khala ei vak tikit ut le da le chin lamin ka humei tai la sak sek come back home kha to la o akituka zila kha la sak de ei kha hung ti zung zung dik che da chu New York ka khale la chu sa sek kai chu taga hi mi e he tam di ut bek lo atopa ole hok pu chu katile pa ka ki pak na lai ka loi nu sek ma hi chom khat ka ki ho zo u phone ka ko in tin le in noi lama mi pau git he nik to mi ki ho git ka he nik room hi ka room to kinai ei tak le nik room a lut go u keile aku ka vak dak do le tum lo dewa ka dream boy pa va mumok mak ka sak dan chu ka u loi pa Albert chu ka dream boy pa ala hida nei chu ka ki pak dan hi kama gen do theile hi puna he he keile ka ki ngai tu ata chu Kamela musak ut lo idea khat hung pot okay let's go fighting katia ponak chul del dul lien deu khat ka akin tin lipstick a san na san kamu king vel hole na takanu kit kamit kaw dewa eyeliner kanu kasam kasuk lang hoi ten kamai powder puong dewa kanu khuthut thut jing kei powder mang khalo nu hin kanun apoi mo na khasekai ati ei chok pik chu kadi thei khopa kanu in tin nik ruma ka valut le nik kha phuzot jing azo Albert khale hung ki hei maksa dewa hung enden top nik ka gil kil ka ti nik ka va ki paisak le Albert khala ngaya chu den nik ka star pa ka ti pa kha ei la loi pa hi ka ti ana khanga ka hogu sul sul le hung nuin tin o ka princess gil kila hi le la nek di walang ka o la ruma wa chi phot ti la hem a hi lo le je hi ai la ngak di ati ken le je hung ngak di kei ka ti ka nui vel in tin kei u fel pen ka ti a bing ka wa kiss le ka lipstick a bing a bek kha Albert in nik kenga la bing a lipstick ati le nik khanuin tin alom zo la o anek di ka wala zol ati le Albert kha alu bungut intin nik pot ngal nik pot phata Albert kinga kawakichut phein tin lamin Albert mo katile ati a lamin ka doi ke pi lamel hoi ka sa e kati ka kikiu sakvel kaum dan chu kanui zat dan ni bang bek lo e koi hiti hi ka thudot tele naw pang don hu gola e don hu na lai Tigula hi acting team dingin le ka kiging chapui ka posala panga o katile nang pasal mel hoi deu modila chu hungti kot bulam ka etle ka unik ding kamu kamit meya hungai ki katile alu bungut intin a ken posal dang ka doi pui nang mel hoi ka hungsai kati naw pang hoi dewa ka etintin nang nungak nei mo katile a ati keile kamit tui ka pot sakintin nungak nei ki o ka hung phal pui katile ole la mitui thi ka ahung ti yes Albert katangwal pa hita kati ka ki chop le unik hung lut chet ka vakoi intin le bangthu alage nula akipak tok ne e ati Albert lama etle bangma ai pui ama hi ko mo ati unik in kanaw ai hi ati chu Albert kha kho hello ki puk theile kilom a dan kha agu ka nui ka unek thei hung choi ka nek zo phata thank you nik ka ti nik ka vakoi intin Albert ka vakoi kit a ut lo di la hilo a ut lo dan chu nui zat kham ta ke
nik kamit chei zewin tin ka room lama ka kilekit room ka tunga ka nui vela ka diary kala dokin tin ama ka muni pat special diary ka zikna tuni ka umdan ka zikin tin ka nui vul no bata chu ka diary ka koi tup zo phata Sir Michael ka video call in tin tuni ka lekha sima ka het thim lo na ka dot aphat dan hi ama adinga jingkal da gupvel hi di hi a thonai lo di to hung pick up wang lak lamai chule bang thu hi ta hung ti ke minu hi kamai phit thalowa Sir Michael ka video call ei chu ka inu ka u loi te hung wak u kamel dik tak amu lo na dingu mingol gola ka kisiem ka tile ha nuya hung nuin tin ka het thim lo te ei hil zo a ki pak thu ka gen a ka phone ka off kit ka lekha chom khat ke et zo a ka kisil thing in tin ka hung pot le ka chanau te thip dan chu anne hidiu film khur dewa in noi lama ka kum thak in tin veranda ka pot azo chak sangzo na ka kichut ka chanau te paugit ka he ka pan lanau chu lave en kitem ka u kianga ati in tin le ka un le dana ka hung pot o kha ka valut sot le kisil hi na lasa a ki ko get kha dan le barbecue bol pik nang ka annek zo phat le ati zo a ka umpi teu khat kenga aksa kha fri chapat alala dokin la ala sop thienga amal gu te ni kha ati git ka he ka nui vel ka upa ai ngai tu thei dan hi kei chu atang pi rice ni ngai bek lo kha neu apat kinelo ei tak le ki jong sak gop rice chu kam khat kam ni hel ka ne zo ngai pui ka nek sun le Albert in nik lanau kha dam lo na nei mo ati le nik kha an nek hung thal hung ti khu ke le ka nui dok tak wang kapa khan lau thong dewa lanau chu bang ti mo dam lo mo ati le kanu khale law thong tuok mai bang ma ti pui agil kil a nek the ka nek sak ei kha ati nuin tin kapan bang ti tuni chu la ruma nek di hung don hi mo nidanga mi kholai hung wak nak le aruma pat pot ngai lo hi agil kil le a hung kol tho se ka hem ka ti le atin tin ka dip ka hut mai ka upan again do khak di ka lo dan chu ke bol se adu hi di kom ka unik in ati chu ka hat nom suai le kilom ke le aguk thei pen a ka room lama ka chi to kitin tin la ka ngai a ka ki zam mai le ka kot hung ki kiu in tin hung lu to ka ti le kanun la unikin la nek dia bo zo ta hu hung kum suka ati ke le ka kum suk ka nek zo pha ta sitting room a ka pa te news ngai na ka vakichut le ka upa hung nui vul in tin ma daddy enteu ati tuni ka ki cheidan hung et sak ta venti la thok di ka ti le nui in tin kapan e enin tin bang ti ki chei mo ti gola hi la u ruma la valut mo zizik hi venti mo la u Albert in dam lo na nei mo ati hiel kha mi bang lo la bang ta lo hi lam ati ma ente khat ve star ka nei ati kha Albert hi ala hi dan ei chu hung ti ka za chak zi hi kanun a hoi tho hi la hung ti ma full support ka ti ka nui vel le kapan ka princess in le tangwal doi dan heta ai mo hung tin ka nui top ka unikin Albert hin hung doi puna ati ken le bangji ka em kamel hoi je hi ei mule ei nol theilo e ka ti ka nui le ka upan lamang lamei chu hung ti vel taka nunga ka nei po e ka graduate zolimu kha anunga nu na thi sanin tin sot pi boy denai asep na khule alak lo gut hi ha sol ka sol ule azoin pan tu chana hi nungak nei kit lowai nungak dang ka mamo pui ti jing sek je ka chu lanat di khak law kai ahung ti ken le adoi tak amunai pu ei chu ka ti le kanun le ei ma chula adoi tak mule ki ngai pi tho venti ati ka unikin
alung chomai a behavior cheng ki thengam anungak nu mai si thi apat kha ladoi tak mo ati ken le la he khala posal dang ku ma ka doi khak lo kha ama ti lo ka ti le ole film khur tang hung ti okay ngut tak next week le fresher mid plus function nei di atiwa keu department te mi thum la sadi atiu hi kaloi nun kamin ala hum bang ka ti di ka ti le ka un vasamai mai ta la thiam na kha hung ti kamu ka suk soi hum le ka pa nuin tin ka princess la sak thiam na chu manipur ten he pan ta di au chu lamo ati kanun le ei chu milaka kimat deu di ei kha hung ti ka phone ka et in tin le group program di ahung sen now ala ka et le chief guest di IAS Albert ti ala kanuya entimu ka hun mat nawa chief guest nga Albert le pang hilam ka ti le ka unikin a hoi chu ke le hung di kai Albert hung zui di kai ati bangji ka ka ti le lala sak ngai di ngai khak lo na sot gop hung ti Albert hilnai ki unaw I hilam ka ti le ole ati jingkala exercise lak na Albert ka zui kit intung phata nek thei ka siam jani tak akha athil du ka ka dot hi kanun ku nek thei di mo la siam ati Albert adi ka ti le kanun le ei bol pi bel ka mek le kot hung ki hong Albert in ei mu chu mak ei sathim bang thu mo hung lu ta ati a in sung ka lut chu pasal na dingin athing thawei zehinek thei ka ti ka piek le ngai pui choi kita ei ti ken le ka choi kit dinga ka hung piek ei pui la doi lo le ala pai zinga ka chi hi bye ka ti le hongai ti ati ken le bang ka ti le lamin bang mo a hung ti ken le angel ka ti pot to ka thu ina ka nui lut vul le kanun ala la ut sam mo hung tingal ala ut pu la du lo le pai zinga ka ti ka hung nu si ka ti le a khau kit tai ati ei nui san school kun di ki sadi kai ka ti ruma ka lut san ka ki sak zo ke pha ta ka hung kum tha kitin tin breakfast ka ne ka nu to ka pa ka kiss in tin ma daddy bye ka ti ka kun gut le ka pan lalans mandi ati sum ei pi KTM to ka ki khodo university ka tunga gari ka pak hoile numei khat hungin tin lim hung kilak pi hung ti David to zolte hung phei chet kha ka et le kilak pi ta hung tiu ken le ka kilak pi le aloi te mi ni khan le keule atiwa dim kilak na ka nei kitu bonyam te loi chan hungin tinu keule hung kilak pi ta atiwa ken le ka ut talo zen hi ka ti ka tai san le gala pat kha anunga nu Belinda te khan ei poi tel ut jing leu kilom kei chun la khok ka sak lo to ruma ka lu tu le angel nang la sa theimo ei ti sau jingu kanuya bangma ka gen lo zoltein chief gas di pa hu la he kha ati ken le ka ti le hoimo ati ken le ka ti kit nungak nei hile kilom actress khat to ki zui denu zi aki zui pi khu amel le hoya hoi binita hi actress plus singer hinalai hawa hausanalai pasalte kole doi lo di ahung ti chu katha chengui zo le kilom tuni hun mat ti chu ka pe po na ka ki chei pe po si chula ka future husband in kala sak ei mudia hi tak le neu khat be ki chei lo le je Albert hi ei lim sak un ngai lo jingkal cheng le nek the akot bula ka wa koi piek jing working na ka zui den amel la nel lo a hi wanga ka thil bol dile ka thul dik pui ka ki sak zo a David to zolte in lampi ka hunga kui atiwa amau hi ka in chetu ka gen ut lo a hiu ji ka chu lampi ki ka boma ei nga ku ka ti top swipe ka in tin mom jeans ka chenga ka sama monglam ka roll in tin makeup tamlo ka mang kita sneaker ka puta ka kep doi ma kala sak chenga ka khuk zel pen kala doka ka tai dongal
tu ni chu bait ka keng gut lo ai kaloi te to ka ki ho tu zik u David kara ka kun u chief kaspa a ko chu a fu dan dan chu hu wang tangwal hung le ka future husband di Albert Sanghin hoi zo dingun ka ging chapui mit ke thawanga ka et ka ha et talu bang thu ge na hemle ka hepui ka message ton hung dingin tin ka et le nikin lamit he tha na o a hung ti ka vak et le gal apat a hung hain tin vak nui na lai mi khut bet git ka het le athu gen ala zo ke hita culture dance vel speech vel anei zo u psychology department a patla sadi angel ko hitiu atiu chu mi pi ki ko dim jingu za chak zo zen state chunga ka kaldo in tin le Albert in mak sadewa hung le en kanui se in tin might ka choi in tin kaloi nu ei tel piek nge come back home ka sak hun ma zo phata lim kilak pi dinga ei chil dim jing u kaluk suk jing anumei apusala celebrity ei bat sak to pau chu ka ke heile nik to Albert kamu ka vazot ngal nik kati ka u ka koile lathim talui Sophia Carson hung hi na kalati manei chu ati keile kanui Albert ka etle nik ki he khaw mo ati ka unikin le chau ati adang bang ma gen lo lim lahung kilak pi di ka ti le ole ati ka kilak u akingu den binita chula eine zo ut le kilom jing alang khat lamala Belinda Teloi chan in an lum wang u azinga college ka kun chu gen phadito bolui jingu suna kantina lunch 12 to kane kule Belinda Teloi chan ahung lut u kakengu hung dingin tinu Belinda in zi hi lesbian nu le a hila hung ti kalim sak lo kadat vel le CCTV kalung thima apha chu CCTV hi zi cheng thum hin ei hut naw hi asot tolotai khat vele ka coffee ei suk thak pe ku azo kanek theila kale coffee asuk lu tu puspa in azun thak na hi kien le pasal le hi mai the ei zwalte nau ki ngai mo ho vel ati Paulawa kanek thei kanek zia le lung na deu atopa Belinda in table chung hung chum buk kathu gen hello mo tu ban kamuna boniam la ho kit le la thi di boniam hu ke ya ei hetang ati ken le la nop le la boniam king chun ho pi taki kiti di la kom kati ka po san go tu le zolte kha kalpai in tinu milaka hung ki pu ka kai thongal zite hin ka do theina hi hung su se khong diu hi tribal mai za chak na hello mi gola ka hau sai ti le hilo KTM vela vak tai ati sima ei simmo au chu a paudanu ngai saklawa zwalte ka kaya ka pot bigot te le ka coffee don banga ei the satalo wang lak hilele ka top swipe ei tak le coffee bag ka ki hei pheya lung na dewa ka etle Romila in avak lung na chula ati kamai hung beng ki sum zo tamama lo Romila ka sukle anak thi pot ngal puspa la ka bek khik thal azo Belinda gol ka megle hale ha thei bek talo kha mi ho khan thi khana atiwa hung phel sau principal paru ma hung kawin tinu principal pan bangje kala ki sualumo numei hinalai la zaku chalo mo atile amau pathum kha kapnet nudin tinu puspa khan Romilan a coffee neu khat akisui khak zika abu khum kha bangma gen se lowa anak thia sukpot piek ai keito Belinda in Romila nak thipot ka boy pi good ule casual te in eito thala eituk den Belinda Angel hin agol amek ati zo to thudik again polzing kanui le sarpan bangchumola nuizat college apat hino do dilaw kin na kinin la parents te call u hung ti sir thudik le diklo la he tu tule canteen CCTV hula la check theu hilaw mo katile
Belinda te loi chan kha lawa lau tuk theyu nangei sol vel di chi kei pui zan ni hung kai pana la teacher te la nil mo vel hung ti chom khat zo Belinda pa to Romila pa te kha hung lut alung nat tu ku kacha teu votu chu tak university a hi kai thei ta pu naw vel hung tiu sar asat in sar thupi talu le ei pu no do jing di chule Angel gen gula kha CCTV chu et di hilo mo atile principal pa kha et ngai se lo ati KAN in tin lapa te chu call kina hung ti sar kapa chu university vel hung man di chi ei pui azo kapa hung le boina tam zodai nangun la cha teu la pampi gol u chu kapan le ke a princess nei sun hi ei panpi loading in gel kiwa kadik na wang chu tu hi CCTV na san bon la et ngam lo le kati khum le kamai pu fok jing ka ke hele Romila pa Thobal MLA pa chun ei la bet ala hida nei chu lau lo dewa ka et le za chat na hello ati ei kok fok jing na lai admission bol lai a kapa hi na ei thu pik dinga ka dot pa teacher pa ka hung tai lu tin sir CCTV ki mudana boina kha Angel te bol masat a hi tu pui ji ka chun ngai dam mai tewa ti le principal pa khan nang hung boina dia pui ati hum ke hung boina dia pui a hi wangin ji hi en phota ati lekha khada et tin le principal pa kha law thong tuak jing tu ban ti gul thil hi kit taki he la leng u boina sim ma sa sakit chu hung ki dom lo dai ati acha te loi chan le en vek Belinda pan zite ni hi no dok lo dimo la no do lo topin le suspended ati le principal pan cha te mo na hi suspended angai le cha te zok hi suspended dia hi ati chu adang te ngai da na hi lo tuak hi principal pan la khut ngei u le la beng zo taw numei chapang thok din chu ahun tok tai ati sar la nop le hung suspended ki le chin le tu kal hi hung kai lo tho di kai university a boina hin college polam ting atun lo ham chu ka kinem hi kati room apat ka pot do ka bek kala university apat ka pot god le zoltein hung zui a in chanu ka wathak tuni David hung kai lo khel in katunga kamai ka sel a ruma ka lut theng le kapan la muman tho kot ka kamin tin kamai cream ka nei sun kanu ka imut ngal karum cha bisper hi kanu ten akol zik o ka imut kala ala hongu kamai san kanun amule kanu kha amit tuivel pot dot diula ke ka imut takle ka u ala kol u damdoi to hungin tin damdoi vel nu piek ka imut tho phata ka umpi teu khat ka nel mama khat ka kinga hi kichu denin tin ka imut kala thil tung zo si chu hil an kane kule kapan dong bangla lo mo ko na hung bet mo ati kenle daddy bangma pui ka su khak mai lung kham ki kati bangchan dong lew le gen lo di kai ti a het zik u dong zom talo kal khat veng class kalak talo chu teacher ten call denu school ka chi kit pat chu teacher te phathe taw chu Belinda ten le bangma hung gen ngam talo bonyam ten le hung nai deu mizo sin ho phaveku zeni thil dan he chin te wang khan Belinda te muda veku abol singam puwati thu hi bonyam in ngai dam vel hung don ken le nang bol hil bangma pui kati le keizik hi thowa chula ati zemi pa hile again gul tu gu kha achapo posam hi hilele kanai udik pui